ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як хабари бисёр муҳим аст ки шумо мехоҳед фаҳмед. ҳар хабаре ки мебарояд аз канали ҳамнаво ё ин ки ахбороте мебарояд, ҳамаи ин бо факту далел аст. ба ҳамин хотир дӯстон, ман намехоҳам ки аз пеш худ гап занам, фақат мехоҳам ки бо факту далел гап занам. имрӯз хабари мо барои бисёриҳо муҳим ва диққатҷалбкунанда аст ки барои хизмати ҳарбӣ, нафароне ки сину солашон ба хизмати ҳарбӣ аллакай тайёр аст, ман мехоҳам ки ҳамаашро пурратар фаҳмонам ки аз солҳои таваллуди чанд то соли чандума киҳо метавонанд ки ба хизмати ҳарбӣ раванд. Мехоҳам ки ҳамаашро пурратар аниқ дарк карда фаҳмонам ва албатта ки видеоам аз телевизиони Тоҷикистон ҳам ҳастай, онро ҳам барои шумо мемонам. Барои видео паҳн шудан ва дигаронам тамошо кардан ҳатман як лайк ва як комментарияи худро дарер надораду як падилица дар имо ватсаптон кунем, баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем, ҳамаашро пурратар мефаҳмонам. Мараван рӯзи мехонем. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1994-2003 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. хуш, аз 1994 то 2003 ман ҳамаашро пурратар боз мефаҳмонам. лайк, падилицаро фаромӯш накунед. Дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1994-2003 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, моҳҳои АПРЕЛ, май соли 2021 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи Сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд. моҳҳои апрел, майи соли 2021 шаҳрвандони ҷинси мардӣ то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи Сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияи даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ, қисмҳои ҳарбии таъминоти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат ва дар ин воҳидҳо ва дар навбати пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо бо дарки масъулият якҷо бо комиссариатҳои ҳарбӣ барои амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бароҳ монанд. Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор ба ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ба рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро дар қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияи даъватии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шуданд, табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намоянд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 10 марти соли 2021.
خوش دوستان عزیز، حاضر میگذاریم به قسمی نوبتی از تلویزیون تاجیکستان و میبینیم در اونجا چی میگویم. فارمونی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان درباره با احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1994-2003 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی. مطابق ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع فرمان می‌دهم. خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اپریل می سال 2021 از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گردنی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگاد پاسبانی کننده ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، باتالیون کشاورزی اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با احتیاط رخصت کرده شوند. ماه‌های اپریل می سال 2021 شهروندان جنسی مردی تا روز دعوت به سن 18 رسیده، اینچنین شهروندان سن کلانتر جمهوری تاجیکستان که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند، برای خدمت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گردنی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، باتالیون کشاورزی اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شوند. وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، رئیسان کمیسیای دعوتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌ها با اشتراک نمایندگان مقامات امنیت و کارهای داخلی دعوت شهروندان را از حساب انتخاب دقیق دعوت شوندگان به قشون‌های سرحدی، گواردیای ملی و قسم‌های حربی تعیینات مخصوص با در نظر داشت خصوصیت‌های خاص خدمت در این واحدها و در نوبت اول پرگردانی آنها عملی نمایند. رئیسان شهر و ناحیه‌ها با درک مسئولیت یکجا با کمیساریات‌های حربی برای عملی نمودن مقررات ماده 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی براه مانند. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آمادگی و رفت دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده خدمت حربی را در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای معاینه نظارت طبی دعوت شوندگانی که از جانب کمیسیای دعوتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها دعوت شدند، طبیبان و متخصصان با تجربه را سفربر نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 مارس سال 2021